العيش النوبي الكريب زي الصعيدي الكريب. الكريب الصعيدي عيش صحي جدا كويس جدا لان هو من الدقيق وميه سخنه وشويه ملح وخلاص. انا مش انا ما بعرفش اعمل مقادير. ارمي كده ونشوف كده بايدينا وبعينينا كده الدنيا اهم حلوه. حاجه احنا نعرف المقاس بتاع السلاسل هنعمله قد ايه. حاضر. طيب على ده هنعمل كمان. بصي يا ستي، هي دي اقرب حاجه لقيتها للدوكه. حلو. اقرب حاجه لقيتها لها دي بالنسبه لي. انا عارفه ان احنا لازم بس ايه ندهنها شويه سمنه في الاول. مظبوط. وعارفه بقى كمان ان السناسن دي بتتاكل يا اما حلوه يا اما حادقه. لو حادقه بياكلوها جنب المرق. صح. المرق الصعيدي بقى يعني جنب يعني احنا نوبي النهارده عشان ايه الناس بتتكلم عن نوبي بقى. نعم. بس في هو عامه يعني السناسن بيتاكل مع اي حاجه فيها دمعه. ممكن تتفت كمان يعني بيفتوها في الجاكود نفسها. اوكي. بتفتوها نفسها بتقطعوها. اوكي. ممكن بقى تتاكل حلو. بيعرفوا ايوه الحلوه دي بنحط عليها سمنه وسكر او عسل اسود او سكر بودره. بكل الحاجات اللي بتتخن الجميله دي. لا بس احلى حاجه في العيش بتاع الدوكه ان انت تاكليه مع اسمها ايه؟ البصل. ايوه مع البصل بقى والطماطم والتسبيكه الحلوه دي. ايوه حطي كده بس خلاص مش عايزه حاجه تاني. شكرا انت جوعتيني وجوعتي اللي حوالينا كلهم. زي الباميه الحمراء مثلا. ايوه كده يعني اي حاجه ليها لون احمر تبقى تحفه معاها قوي. ماشي. بدأنا بكده. نحط الملح. نحط شويه ملح بقى. مش بحب احط كتير قوي، بحب صغننين. هي ما بتبقاش مملحه يعني. ايوه كويس. وبعدين ممكن نعجن بدي. مجراش حاجه صح؟ احنا بنزود بس بالراحه كده صح؟ حبه بحبه كده. اهم حاجه اهم حاجه كمان سمعت ان هم بيقولوا انه ممكن تصفيها صح كده؟ خلاص كده تمام. دي بقى قلبي معايا كده لغايه لما نفك التكتلات. ايوه مره عليكي ومره عليا. ايوه عشان انا قلبت البتاعه دي كتير قوي، قلبت الجاكوت دي كتير قوي. المصريين طبعا هم اصل العيش في العالم. هم اللي اخترعوا العيش في العالم اصلا. لقوا في المقابر بتاعتهم اول خميره خميره العيش اتلاقت في المقابر بتاعت المصريين القدماء. سبيكينج بقى على القمح انواع كتير، وفي انواع كتير بقى معدل وراثيا ومش عارفه ايه. في نوع قمح والقمح ده موجود في مصر دلوقتي اسمه الكامت او كموت. كمت او كمت دي مصر، لكن نوع القمح اللي هي السنبله الكبيره بيسموها حبه فرعون. حبايه كامله دي. ده نوع معين كده وغالي لان ده بيعتبر ما بياخدش مش معدل وراثيا خالص. افضل سلاله من القمح بالظبط. دي افضل. وبعدين الفدان بتاعها ما بيرميش زي بقيه الحاجات. كموت اسمه كموت. بس احنا كده جاهزين. صح كده؟ يلا بسم الله. اعتقد انا عايزه ازود شويه. ايه؟ يحطوها على نار هاديه شويه عشان ايوه عشان تستوي. انت كنت قلت لي يا علي بالقعر بتاع بنصب ونعملها كده صح؟ كده ايوه نعملها حاجه صغننه. هي لها طرق كتير بس يعني كل واحد على ما حسب في بقى كمان بيتعود بقى مع الممارسه. مامة صاحبتي دي كانت بتاخدها بايديها، كانت بتعملها بايديها، بس طبعا هي ست متمكنه ست متمكنه. دي كانت بتاخد كده تعمل كده وتروح فرده بايديها. صح والله؟
ما انا عادي امهات في الزيت بيغسلوه كده عادي ما شاء الله. يتوضوا. ثقه. ايوه نستنى عليها شويه. بس ده سلاسل كيوت قوي، صغنونه كيوت خالص. ما انا بقى قلت ماشي. نجربها كده مع بعض. الدور التاني نبقى نعمله. هي بصي بدات تبقلل اهي، ايوه فعلا. ما تبقلل كده نبقى نبدا نشيلها. بس هي فعلا المفروض تبقى اكبر من كده. الحلو بقى فيها ولا بيكنج باودر ولا اي حاجه ولا أي ولا حاجة. خميره، هي على بس طول دقيق. سهل. ما ده بيعكس الصفات بتاعت اهل النوبه، ان هم في بساطه عندهم وفي سلاسه وطيبين، كل حاجه عندهم يعني. البيئه والطبيعه اللي بتحيط الانسان بتعكس ده فيه. مظبوط. فهم كل حاجه عندهم سهله وبسيطه يعني. ايوه صح كده. فليبت. الله عليك. معلش and we are done. بس تستنى بقى دقيقه كده وخلاص. وبعدين ممكن نبقى ناكل بقى، ممكن نبقى ندوق. انا عايزه اقول لكم ان انتوا نورتوني. ربنا يخليك. انا مبسوطه قوي ان انتوا معايا. واحنا والله حلقه جميله إحنا قوي اللي مبسوطين إن ورايقه إحنا مع كده، حضرتك. وحاسه ان انا عارفاكم بقالي شويه حلوين. ده حقيقي. ايوه ايوه. وحضرتك يعني كمان لما ابتدينا الحلقه حسيت ان حضرتك تبعنا يعني هناك من اسوان. مين قال لك ان انا مش من اسوان؟ ما تعرفيش. أيوة ما تعرفيش. رمسيس الثاني على فكره كان شعره احمر. انتوا عارفه كده؟ عارفين كده؟ ما هو اكيد الحضاره النوبيه يعني والحضاره المصريه الاثنين حصل بينهم تعاون. النوبه من المحافظات القريبه جدا لقلبي عموما. انا كنت بروح كتير الاوتيلات اللي هناك، ويكفيكوا فخرا طبعا انه اللي اكتشف اللي عمل كراك للشفره بتاعت حرب اكتوبر احمد ادريس الله يرحمه. الله يرحمه. من الناس طبعا اللي احنا رسمناهم. انتوا رسمتوهم على الجداريه. اوكي. وكان لازم يترسم فعلا. من ضمن الجداريات. هو اتكرم قبل ما يتوفى. رئيس الجمهوريه. رئيس الجمهوريه كرمه على انجازاته. هو شخصيه جميله جدا. انتوا قابلتوه؟ قابلناه. قعدنا اتكلمنا معاه. شخصيه جميله جدا فعلا. وشفنا حفيده، يعني الاسره كلها جميله. حلو. تمام. احنا بقى عايزين ايه؟ نغرف. ادي بقى اخر فليب. نغرف